Salama si tamu sule siulu solanasang paranno si dupa kaboro lante penanda bisaranna puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadanna puang lata bahasa siatanannung lan atu yate diala lamai kadaombo pasala sang pulo misa angka sang pulo lima. Kadaombo lako Yohanes pasala sang pulo misa angka sang pulo lima. Apa sulu solanasang dolo la tabasa tu kadanna pomatua ta masambayang. Tukukan ni dio olo malabi mi puang usorongi te dio nakatuangki menda di kurean sumangaki siape malaki. Untan data siki tu dio namintu kaboro mamasemi kapatonganan sia kasalamaran tu disorong lako kami. Ikure sumanga tu mintu na toho puang. Nayan lan atu totemo laki basa kinanung tu kadami. Patudukan ni opuang ituo situru lalampak porayami ulendu ite kadami. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kada ombo pasala sang pulo misa angka sang pulo lima nakua. Ia te kada tuan lino natoe mo puangta sia to natokko. Ia mo lama parenta tontong saya lakona. Na dipakondi nakua umpake kakuasan. Sulu kaboro lan puang Yesu Kristus. Umbara susi takua unggambarai lan tangata tumisa datu. Sia la umbara susi tu aganna ke ia tu Kristus mendadi datu. Lan lino ya teh kusanga inang lama susah tatanga siata gambara lan penanta kena lamorong Kristus batu puang Yesu tu lamenda di datu sia mak parenta lan lino susi tu diolai lan lino atu ya teh batu menda di datu susi tasanga kumua datu Elizabeth bapak presiden sia sengak-sengak nah. Ia te panganderan, ia te dipokada lan atu pura diboko. Tonna atunna kaparentan na angkaran misa datu. Ia tonna atu ya to, ia tu datu tai anna to buda umpilei. Sia unangka lamenda di datu. Sangadina si turu ia osoran nenek. Batu na tarima dio ya mai tomatuanna. Tu mendadi datu atu ya to. Ya moto natai anna torro la dipomanga ke budai tu datu tang ungkasokan ni taunna. Maondonganna lako temai to torro makariorio ba tu to bitik. Belana tai bang tu apa lanasaro diomai tu tang pakulle ya to. Ya moto na iya tu yan na to si sengaran tu diolain na sia ditariman na diomai Kristus. Ia tu lu dio namai Kristus tu diterima ia mo tu dio na kakuasan. Na tarima diomai ambe sia tatarima diomai ambe dawa suruga. Tae tu misa torotolino lapakulle urapai diomai puang Yesu. Sia tae misa torotolino lapakulle urapai diomai kaleta. Ke puang matua domai suruga batu ambek domai suruga umben itu Yesu sia umbenki solanasang. Ya moto anak ia tu kaparentanna puang Yesu tae na bela kelok sangadina masokan lako mintu taunna ondong pi lako to mengkaola lako puang matua. Moi analendu mo atuna tu simisa tau menda di datu susilan bas sedolo apa ia tu akan kaparentan na Kristus lako telino ia te inang tontong bang ya saya lakona tontong bang na ponoi tu tanga siapa na anta temai kita to na pake puang matua na po urung matoto sia madin si kadamak padanna sia padanta lan unangkaran itu diona pasananta solanasang ki susi ambe daw suruga yaitu Kristus tai anna umpalosongan kalena
sangadina tontong umpakala bi ambekna sia napo parea duka temai tau senga susinna pasikolana sia kita duka solana sang napo parea puang matua ya moto misa pekutana lako kita kumua la more edukasi hari kika tu sia yoka tau senga lan unangkaran itu pastanan mangka na papatuang ki puang matua lan tekatuan ya teh kuto lepi pekutana lako kita kumua more edukasi hari kika tu la sia yoka tau senga batu padanta lan unangkaran itu dia na pastanan mangka na papatuang ki puang matua lan tekatuan ya teh tapi bali itu yang nato si turu pe bali lampenanta amin kita lepa kumua atas subscribe ite kadan na puang matua sia tapak bagian nih lako padanta anna sabuda-buda na tu tau rangi kadan na puang matua sia sabuda-buda na tu tau rampo mak patongan lako puang matua kure sumanga puang tontong rinding palako. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.